Hello, my people. I'm not there. Host when they fine. Please send me to love and like and share this video for me. I just come across this woman video. Wait, what we are seeing? No zoa, no worrying, cooking, no beragbiri. Anybody where you see go insult time. If you see the other one, go insult time. And she they see this one, and she they see the other one. And she join enter media. Nobody she never send message to. Nobody she never insult. Wait till you not ask her, now she can't sit down, what they do. You don't ever see me since I did this media. Say now me with somebody and I can't get issue. He never did. Apart from issue or look what that we don't know very well. Where you can't draw my leg come out. You don't ever see me. If I bola wegbe Juliet. No Zua. When we listen to this video, as I say this video, I need to reply. And normally I don't even want to make a reply, but I don't want me to talk to her. Because people just they ignore and say, "Wasi I na depressed." Because really you are depressed. Somebody who not depressed, you know, just wake up. Just they insult everybody they go. Carry this one, now you want, now you can't do, now you know pass. One say, ni zedo maybe unhe broken. One say, knock ba ma who na say no. We they see your video. With the see, you they insult everybody they go. You don't ever see me like that. The answer is no. If you see me say me I hope person and I see the drag down they go, you don't know say the person pass the boundary. And not young better boundary or if I bola work bear Juliet. Usunwa. When we no go viera bono no who are where. Who were who a media now when my belly rovi and rovi of that from Usunwa. Eh? Who are ya? Abio uguno gbo go viera bo wa gwega wa come straight. Kama me who onu ga we. Wa worry ya benuka o. May we listen to this video. Oh, touchable mama. Oh, we na gikoba. Oh, we we na gagba. Ona ajunu no mama na ya gba misika nya. Eri mage ajebo aga. Wa ke landia afio kanoma. Wegebe no weje. Wa ka age gbugwa. We ma ugiage. Just where people just like want to the view video. Owana gbon we here. We wa landia ona ma bet wo ma se. Why ya ma se ma we ben we waje na nya we ma se me nia. We ma se me umani ju na we ni be mo no na de ni be do mujo na do hunhun ma do we no digba se. U we ne a. Ume na be no wa polo na e brain wa gba wo we emi gba wo izu o me no we zo. Ekpanu wa ya lalo ni be no we wa lalo we hia na. I never do one and if we wa ri okwere iwu. Ai agwa. If I say you are once my way exchange ways in just they go. I don't know you before and I don't even know you. What do I eru one ya ma beg anyhow? Because why la media no why zuwa? Why una left una right? Esi olukun we gbe before ke do we death day or no ya we party or part of me no na me we emeva no bie enyere ba ni mo no ka wa bie no sabo ya gba orwe ere ba ni woka tie bone o wo se tami ma wo bebe we obo we no re Germany wa ohu abagbon wa ipa ne wa ya la lo aja la lo we wo many and not the ogbase then we me wa gbase na I'm so proud of it Izuo where me de live video na ni me kare social media na we o ma na me wa gbesisi ansi o ma na me wa tie bo no we wa zuo lele ya hia ni we wu we to ye tun o ye tun ni me do paru we o wa we ni vita lo kan ya we of water o wa water nothing inside wa ri yo kwere you o ila dian do we message to wa me enwa imate oni reply we bet you only reply when you come we I see your video wa o we o emi no gbesi oluku du onu ga we benuta. Oh yeah, no we listen. What are your point? A web birthday no woman. We got it with birthday. A birthday was a carnival. A bene, Madame Vivian Gami. Osalobo agumebe with birthday very yoni. Osalobo wa miss call. A birthday ni awu ibimere kenije. My children are not around me. Osalobo akweni we birthday very yoni. Ya we birthday no mo na soja jamume. Ogba me ginigbe ije no okpoko nije. Happy birthday, long life and prosperity. Emi ya nu ewu we dagbi ma. Wa ri e omo. Ume ni a. E birthday ni hina o.
ah we kwe be lesi egbe do we mo money mai egbe to we be lesi if you wear because abe mi ko no less mo ai we na be mi kpe no less mo ai isi oluku less mo ai on we birthday e birthday ye na gemi ati e trouser no joge ibata umeme a we mai we eru mo no ma bie of esuoma o mai e de agbenya neru we na me bi jemi salo bo wa ginya to me ni mi ke na emi ni ya umme ni mi ke na de ye ba ni ya o mai uzuwa wari yoko saba agun we gbe birthday be ri oni na hemi mo no so jeje mu me emo no saba ya ka gbe mo ru evo da o yin agun mere ba ni no do so jeje mu me wari yoko egbe birthday ni wa wu we dagbon we wa zuwa ya wo efemu ariana ya fi ariawe we chati mu egbe na daze ori mamun uwe do tian ya bi tu we do brigade down because awa gbon we gbe uwe do tian ya bi we do brigade down u do je ba ni we no make na do ya tie bo me because me ba bere gbe no mu ah wa mi e mata wa ta wa bene e ma no rie birthday ya na mu egbe senye no wi yen ya birthday uwe nene eri ya mu egbe trouser ni yejo na ayeje gbe ni na we mi o ma no je gbe trouser ni yejo na ari e birthday ni we no invite oma we na ye na ge ogwo ma dia una ye oma na mi we to re wo dogun ya rego o dogun ya vie o dogun ya clear table wazo wa nete mata o si ne na mi we most people e kenu waje wa yeje wa wa dere na ni we ma wa set it eru di we wa ge odo tie bonu hu isi oluku eri egbe na hina no mamu uwa je jeans and t-shirt is okay duma wonu eni na hino ma se gyo ma ye o ma no den go na modi e kenato no where o wi ahe 10 years in here e ma no die birthday ni we mi egbe yam je gbe yam egbe be ri na wa zuwa wa dege mi wa bene o si ene me so nia iye ya we na ni ya wo ni is good then because one work me ajo well is good you do it well egbe na hino ma mu gwa meta de here ige ipaga me ya we fi we o da fun we na gbon fini we Nigeria no ga etia na re ni babola we gbe because we mo do one have no do in Nigeria o sun wu a babola we go sama me no mu we nia 28 good years ije with my order for me we bo ma na o me me a we ro wo do nia ya gwa lodo do ata utafiare media eri ona we no pa eri ona we nenemi uke no sunu ebi yo abi we may say 45 years abi ma egbera egbe ba ni abi na ya ga ni 50 years wo be ri na o we egbera ne ya gwa lodo tota ye media ebiga o ne wa ken we ede wa mu ne ede mu ne agi mi okpia no mu uke no sunu etuwe odo afofo a adi kpia no ha mu just to enter naka akomo for there cause yan yen nwa ya ege na be nwa waje na we na wata we ro wodo is a shameful thing beni waje iwa ro wodo when mi ni tamawe 28 good years ekero and eba ni jeje imakpa wore so wana me no do no mu ye Nigeria bonje aya gwa lo do no ago ma nenemi erie no pa we no pa erie wo wu mai erie nenemi azu owa no get depression aya we ya aya gba ogbe we depression ta gba ogo gbe wo no azu owa ni ya pe we jo we you dey do am we you dey do this one before you know it's too late to cry I give me up your not here we how are you mama touch it me we aswara is for we second year to pa won we carry te bono jami yeah the video ni ya te bono e hey wa de o de wa na to he the video ni ya te bono e ala lo no abe oya ta hian na me emi so wite eponi na to mo video na ni nu we maka oni me ina azepe na agwoshiwe upu we wa be fun na ni la madam tu no maybe tu be la di ona do aro bi e no mate bonu e maybe tu wa be la di yan be nu wa be we wa tin bi e mu wa do ate bonu ya o wa zo wa ene no la wo hu a eru we ya gwen ya gwa eru ya ro bi yan o we ro bi yan e tu do aha mi yan we maybe tu onu put yan truth benu wa be rene no wa be zuo la di yan ya unwe e media na je o e tu ma yan wi si oluku ogbere boundary oge mo wi mo ha ya gbe seke no me o seke no e ke no na ha me na drop e we mi mede me mu ma wa agbe we mi no ya na media so e can you total you na do hu me fia e so na we ti ada komo so then we plenty we nya gaji
Devi ne pas tu wegi nyaga jina. Neni si oluku kave gbeno. Oma se kenuje. Abi we magbe. Uma doro viwe. Ha? Oko wa iwo no na do tian we. Wa oho wa. Wa zuwa bagbon. Oh we me karo bi yene. Nene mi ga ha we aswa. We na aswa wa be swa we adenani. E video bana ha no because nobody no ge we o magbon hin. Where me no reply we. In reply we. Because in your way, this one head not correct. You not see and say as it be. Eh? Depression is real. When you are depressed, you need to take care of yourself. A social media can never help. Because if you are I will want black now. You will feel that you are insulting me. Why are you telling me this? No. When you are not okay inside your brain, maybe you pass through something. Go and take care. Take care. Therapy. It heal. It will never heal you. Heal you where? Let it. So all when in ya, emanire media ya fe. No we make bekan every way. All in the name of say way content. That is not how to do content. No matter can you your body. If you want even analyze, you want to analyze the video, you can analyze it without no insult, without to mamo gungbenya, or who do tear bonny and white tear bonny, we are no way to analyze. Any ya where? Yak baoge be. Oh, when I go back, I'll ye pata. Then I will be. Kimeku wena do no hope biania. Kimeku wena da wana we ma wuhunia. Eh? We are wala dia o we ma wuhu. Ama do wa ma gbagui. We be do afio kanoma. Eh? Unwu me no we oye na ikoba na. Emi no mu correct no. Because the yare media igbo bi agbowo. Ogu we no ma ye na ikoba ni o ya igbo bi agbowo ne. Do manu we me tie bona media. The media na no doma we ha la dia we no no wa to time na ya atie boni na do agbe ero gbere si oluko da fe we dona because everybody awa gbon gbe yan dege we just u ba mo gia se ya agbo ebe so they no ye we no pa be media u la lo ene be na fun eno iwe ya ge wa se no wi ke wa kun ben we wa wi ke na e beri awu ni juwe wo fi ja veteri. Oye be beria na owe koko. E Juliette enofe okwe beria ga guwe hon wo gbe oguwe hon va vion guwe hon va son. Ima enjwe nu gbe wa, ima enjwe no ogu nu we beria na. Daga nu ya we ne beria no son ogu. Okwe beria guwe hon o Juliette. Wa collect ima wo ja de mo. Ima sugbo, ima se kenuje. Usi oluku no gun 20 imu. Ima guwe gun okwe beria guwe 20 wo bi. Oguwe 20 va 20. Oguwe 20 va yore o Juliette. Ima mi nu ya ha. Ina when do oro na ni wa dere wu we ye gu we gun because me ma wa be ge we wo eni we ma gba eri awa bi age we ono na ni dere wu we na ni do gbere gbe mu ebu we ade oku eberia ogu we fon wo wie ogu we fon ba van ogu we fon ba bi yore iju anu gbe wa iman iju anu wu iman ima okuku nu gba oku ebera agu we fon o Juliette Amami atawe eto nu okuku nu gba e na ukoki no we ke wa gun wa o ye ke no wi baba fi ekun lele gbofo ki agbo e wa iba bo fi ekun lele we o Juliette o igbofo agbo e enu muri social media ora agbo ba van gbo ba wi yore o because nobody no kporu seke nuje emi nu muri ora agbo e Juliette no ma fe no wi no fe o gbo ba ria no gbo ba ria because e ma ya fe nuwe seke ni ya je ya ma seke nuje isi oluko seke nije oro bi e na ro bi money bie ona ro bi odo ni yo me na weti agbe to the echo iPhone mene so Juliette imagine no webu we o emi nu mure ora agbo e Juliette awi wa gogo je bo pe awo wa ma no ti e bodon ma nle mi gbe wa gbon o to se bo mam e Juliette wa le emi wi wa o emi nu mu ro ga gbo e o emi nu we ga gbo e emi nu ma ye to be gbo e bai because ime wo ya de ime we de e social media na dege da do we bani wa sun we de ne we ro wa okwe beri agwo e hon wo wi ogwo e hon wa van ogwo e hon wa ibe yore wo wa emi nu mu ro ga gbo e beria no wenju nu we ya tani o egbe wo na sunu egbigyo wa wo na sunu e pa jepo agari ya gino ta fun wene
na gun feeling ore Nigeria ni e level pa ya ya salobua wana mene no donore Nigeria uwe gele wazuwa so nuwe yare media no make no da fomenje uzwa gbe ko ri gele ta depression no even mere go wegwa na self ya matter ke ni go wegwa better we beria no wata ni oja me do ya go wegwa because okwe beria o go wekon we go wekon ba va go wekon ba bi e yore me ya de no so nuwe ke ware media no make no da fomenje so that fi mere Nigeria me na are webo depression is real. Depression is real. Wege pa jepoka atazama sisi. Uwe tinya ya be to where because this something then una tene beria iye go egwa. Uwe tinya be to where uwe peye wo. Of course, then we ya gwa no peye wo. Atazama sisi. He o salobua. Emowo, abi uma egwa mo. Most of wama gele won wa no da la media na wama yen. Owa mo omo no nwa he. Oh, me 20 something years old Eva. Emi ko Eva, o magba ogiyan masa meni yan won one day. Awe da we abi tu we fi lo work one we na be do award that zama see social media. Just listing. Wa nyunu wa do gun. Ibata ni egba. Ipe ugwe ti lo wari ana ma wari awe. O sa gba gun we gbegbi bata ni Jesus is lost abola wo obujo bitun egbe ni si oluku mu na ige mu wari ana ki o wa mege mu o meme ya. O ma wera no ba ge eru wa no. O ma seti ka me we baba ibata no gba mama. We ma weru we no ba. O weru wa no eru wa. I love young girl where omo bi ogele hian adazera dazogele legbe hian iwe ma seti ta meru we nu ha me we baba egbe nu wa mu ni wa na mo egbe ni abi o ma ha ma we edeni ha mo egbe ni nu we ya ge o ma we ra no o fuck up wa gogwa o iba bo la we egbe me no wa la wa o te wi ya ate we with the party no wa agwa le gbon we wa ni nia oko o ma le ti we no ye isalobuwa we no we ru wa no ma we majo we wa zuwa feferio era no zuwa we wa be ni wa be zuwa ri we wa be zuwa era zuwa omo zuwa si so era matie we be birthday no wi yen o majo no wo abagbon wa me mu baba la we gbe wa ipa ninu wa pa ni wa we gbe ri ya me wa de lele wa we gbe la le ya wa zuwa egbe nya ha ma we gbe party na mejo wa zuwa to ani bia we ma dere mani e select ade the birthday ige aya people eya wa gogwa e page Iba bo lawe gbe me no wa lawe ehian na mo we TikTok ba ni me no wa lawe ehian mo na fiu nyu me we ri o wa lawe ehian iya pe we jo social media na we do vai ma we ave mi no mama yan pe bonji pe we jo tiki o ipe ba ni atu we he ga ta lo le lupo hian e ya gba o gbe we no azu o ba ni no ami eri no pa e pa e no pa eri no pa azu o ba before you know name your will gbe increase when you are depressed you need to treat it treat o yo ma no gbete una gbete ni uma na ri obolele odo hian we jo woru azuwa rude beria because I for not reply this useless Juliet I for not even reply her because of the beria no where ijue no na mi obo mi we ya we ne beria ni ijue umi obo mi we ya we beria dokuku na mi ekuku nu ga gbe owo da fun ere Nigeria o da fun we Nigeria je we na are we bo abi no dey yeke wa o wa ba gbon me I leave you.